Hello friends, khulumka jotonono. Kita kusang joraba expo fair choliwi tongo, expo exhibition. Kebang ma state ni hoite phaijak jeng tini expo mela sokphaijakh. Rabindra Bhavan gana no ke naine legena bisingo tam tong. Puila no chararong thungjangnai jumping khlaijangnai rok kebang ma te gari rok tongo. O gana ke শুধু টয়েস সিমিনো চেরারুং bangi toys ngene gari luno na nangke loan system motongo plus tabo oro fruits ni kaisa stall bongkha jamo furniture ni furniture to chung every year chung mani thango kintu fruits ni stall ge taklai nang puila nugo ang belai na tong jaka ke normal furniture 62000 nugo no tongo market ro thanga ke joto special furniture asrolo chung thangna na obongke Rajasthani style ni furniture beleno naithok dining table tongo just tea cha rong nungna bangi bo tongo ke obong Rajasthani style ni bong traditional style beleno naithok unique design ke te tabuk takle onek dry fruits phaika kebang dry fruits ke joto special adibasi hair oil phaijak room decoration ni bangi naithok mani omo balai na ta samo bo mo takle ni puja hamara number dry fruits te mosla hamdana bangi bo kebang mo mosla rok sokphaijakh omo mosla dan ko handlum bangi mo handlum mang cái này nha. Sweet mango. Handloom. Yeah. Ma'am, select top, skirt pose. Well, ma'am, jadi select top. Gangke tabuk teke sejagao nailai je. Omong ke Kashmiri style ni kurti, omong ke katan ni dugan, te belt ni dugan, te juta. Ke cara rumai thungjang nai naithok nogo stage osram to rijame hai kebang naithok tongo. Gangke joton selai naithoka kurti ang joton selai hamjaga kurti ni stall belai no naithok kurti tongo 1200 by ke tini ni bangi asun honor go phaidi bere phaidi expo mela o nai phaidi norok tam hamjak kebang variety item tongo haina ni tapokdi te am channel nai tonga bangi belai na hambai goodbye थोड़ा खर्चा चल रहा है ना इसीलिए लेकिन हर साल हर सूट सुंदर है वाह